Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizokucela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke wenze ulungile laphana-ke ucinezele ibhathini elibhalwe ngokubomvu laphana-ke lezi subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, yakho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzothola zonke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli odaba okulethele lona namhlanje size uZuma laphana useveze into eshaqisayo-ke laphana-ke ngoba ezama ukuthenga laphana bribe-ke, kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke ngidlalela-ke i-clip laphana-ke uyizwele wena. Ngisacela kuwe ukuthi ngene ema-comment section ubhale usecabangani-ke ngalo lolu daba. Ningamangala uma ngixoxela indaba kodwa ngayixoxi ngoba ngithanda ukukhuluma. Njengoba sekube khona umkhonto wesizwe nje, kube khona umlungu othunywe womunye wacela ukubona abantu bakithi. Khona omunye lapha phakathi kwethu nawayekhona kulowo meeting. Ngeke ngiwabiza amagama. Hey, yabona bayadelela belungu nesizinsikhathi. Uthi lo mlungu ngilapha nje ngithunywa usibani ba sigwile esikhulu esaziwa kuhlale kunywa ngaso esimhlophe. Sinemali esizonika yona esifuna ukunikeza umkhonto. Imali konje uyazi ngoba ngamxoxela, hayi ukuthi uyena wayekhona. 1.6 billion. 1.6 billion. Ngoba umthetho wenu anizi ukunationalize isilokuzana imine, anizi ukunationalize amabhanke. Manje kuba swami ukuthi angizonika le mali ukuze ngisebenze kahle. Ngishenda impela. Abelungu ke la.